Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apasat ti seriya tayo ita alawas ang napaunuhan. Aya, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntog ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamatan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan-anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapuitik kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anaidugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga ka kasta, Madam. Ay, nga apay ka din nga man. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagluko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amon no sa dino ti usto apapanan. Alan Mang Temyong! Aggaraw ka ditan, taintan agsawar. Partakam! Ay, uwan, Madam. Ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdardaras ka. Mangigme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Kituan na, day talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Anak kalto ti gastos yaw. Wan, mangigme, amok na kita. Saan na naskan nga isurunak? Pasensya kayo sir. Ketala. Namnamaan yaw amatong palamin na gita aplano yaw. Napaot matisaritaan niyo ka ni Sir Vince Igmay. Ano man ang tiplano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwen. Kaya't napapintasan. Tapnoan ada nga umadukano ti umay dito Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti adakan kwa na. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Dinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't kan tinasawar ta, Madam. Wan nga rod, ay sapay nakapudpudot. Kahit anya-aya ka diti plano yaw. Agsublitan ije mansion, Mang Temyong. Ay, uwan, Madam. Ay saan gayam? Ah. Mapanta pa ije flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong.
Ay, iwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami ije mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong? Ay, Mapantaman pa ije resort? Sakbay ang mapanta ije flower garden? ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga mangan, Mang Temyong? Agsublitan ije mansyon. Ay, uwan, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan na ito yung babae. Dadaal saan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo tiyar aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Tapinanawam mo tiyar aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Hawa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na ka manen pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adumat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga agubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, adwa talaga ti amo ka. Gamno sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan mo, madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Di ko namkit di. Awan amo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort, ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akit ita ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat gabain, no may sa ti agubra dito'y farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pamay sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalin tayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wen, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wen, best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wen nga rod, best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wen, best. Iso ano agkasar ka? Dito yung ti venue yun.
Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasakit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasar kunto. Ay katwan abes, may mayat maninday ta plano. Sir, amuyo ka day. At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwin, sir. No nakita yaw. Ang mga makayawan kayo iti kinapintas na. Apay di na kinayaban tap no nakita ko mamad. Ay, katno busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Ang mga ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Katwan mat, sir. Katno napaklan kayo babae raw. Maging me, kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang dayjay. Katno nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakin ka. Mang Temyo, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? Ay, madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay, sus. Di pa ikat ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak iti mood, tapno makiinnangaw kan ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito yung babae. Ay, kasano tayo atuladan, madam? Jack, imbaga atuladan tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siya? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka di ngamin, madam. Kasla kumapkapsot matan ti resort tayo. Man ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayonak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumot laang ti resort, ma'am. Uray po utin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputa nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino kumagamin ti agresort ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumot ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Asaan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may sa, awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot best. Dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kayat ko nga ron ti uminom manan, best. Apay, di ka di maama. Nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Kadanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Nga maamangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam ida best. Tinapatay, makapag-enjoy na. Apay, anya nga min ayat ti pagkaskas ta ang best. Masiguranak nga ron iti panagbiag ko. Ni, apa yan? Kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka.
Adu ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may isa, nalidayag. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. No awan siguro dagiti trabahador akad-kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbalin ka kumalata na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maaddaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpuno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabak na ngakpaikit ni. Tapno masaganaak anaimbag ti masakbayan. Badlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Kan kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao. Tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos, ang mga agunget madan. Ay, sos. Day tangarot kat. Kaasimot ni Madam. Madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw. Naimbagtado dagiti gagayim na. Tay suda pa iti mangliw-liwa ken kuana. Kompleto kadimot lang dagiti na isang pata materyales mangigme. Ay huwan sir. Awan surok kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung ay. Ay saan pa'y matasimang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Adda, ang bigat da pa'y laang nga umay. Ngala, basta inton makasangpat da, rugyan nyo adagos, wan? Uwan sir. Nasayaan. Sayang. No kumay di pa'y laang anaaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awun na, Madam. Agan-andad kayo. Agyamanak. Kat diyo kung mabaybay anti trabaho yun dito mansion, ha? Uwan, Madam. Saan kayo amadanagan? Uwan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Uwan, Madam. Anya ka diti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ang maibabain kadagiti gagayam ko. Matungpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo na ito a resort, One best. Nagmayagmat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga rod? Ay na, best. Nagwapo si ka. Ha? Guard nga ta dayta? When no? Janitor. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas a napauwan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Diwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, nakita ni Annabel ti Vince Resort kat maapresyar na ti kinapintas ti nasao a resort. At addamat a pinapintas ni Vince ti resort na kat nakunangarod ni Annabel at tuladen na daytoy. Iti may sangal daw, napanda Annabel ijay Vince Resort. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas a napauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga pag-aayat mo dito a resort, best. Wait, best. Nagmayat ngamin dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. When garon? Ay na, best. Nagwapo si ka. Guard nga ta dayta? Wano, janitor. Si kamat, best. Anya agad wano janitor. Amangan mat no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mat kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome yo kada kami. At day may abisita tayo mangigme. Sino dang ay, sir? Tsaka mo. Diyak dinamag no niya tinaganda. Basta dua babae. Kat agpadada na pintas. Oo. Amangan mat. No dagi jay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaysaw, sir. Isuda ti kanayon agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan rod may sa tinakaagaw iti atensyon ko. Diyan sophisticada na pintas. Ay, kat, nakiam-am mo ka kumaakadakwada. Ito no sumaro naman nga umay da. Sarabale, tagsubli damat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiam-am mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti kabarbaro a makita ijay Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. When? Kada kayo. Kaslaawan mat malmalpasyo dito eh. Ay, adumat madam. Hey, ay dyan nga tano isara tayo pa'y tirisaw. Tapno naparpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ayun, madam. Ay naginad mo ti panagtrabaho no ado ti kanayo na tao. Siya na bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo manad. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga rod iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyaw. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mao. Wan tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort akan ayo napapapanan me. Apay, napintas ka dila unay day ja resort. Ay, launay Kasta aya. Wan, kasla paraiso si ka. Nakapimpintas. Anya. Wan, kung nagtubat, anya ka ganya, patsindak ka dilatan. Ay, numapan ka ijay, ay na. Hambangan no ibagham nga da ka ijay, tangatang, anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon.
Papalan na kit day. Nala, agmerienda kan. Tapno ituloy mo, tiar aramidam. Mga makita na ka, jay kadwam, katagriripay. Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Adda kadwak, nga masadot aromar. Adda ijay lugan. Kasta ka di? Aywan, siya gayam ni Vince. Mabalin ka di amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kaya't ulitek, very welcome kayo dito resort. Agyaman sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin ko kwa iti daytoy a resort. Kasla nabayagan kayo madam. Abay, adda ka di reklamo? Laglagi pam ang masusuwelduan kalaang, Mang Temyong. Awad, reklamok, madam. Mas daawak lang aming kahit. Wana, tanaimasan mi tinagistorya iti akin kukuha iti dayjay a resort. No kasta. Naam mo mundakin kukuha iti dayjay a resort. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, ay, gabita man pa yan na kinistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kaslasik ka, kaya't kalatakad kadwa, nga uray nagalas, day ta itsuram. Anya? Katisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti itsurak? Ay, kabailak nga anusan ti ugali o madam. Abagan no siya klaang ti makaanuskin ka. Iso nga. Ayatan nakidi madam. Kaya't mo ka di ti masipat, Mang Temyong? Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Awan aga madarik na kada kayo, madam. Mang Temyong? Ay, kuha. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ikay mansound. Napilgayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kami. Ay kat arman yun sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babaero? Katwan man. Anya? Kaya't mo ka diti matungpa? Ay kuha. Tapnad at dapay amalupap tagong mo? Ay isan sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka nun nabartag anak kaungat kanyak. Kahit dinanog na idi ti ropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa kastoy matay. Anya ko matibibiyang ko iti si istorya. Apay damdamaga kaya. Idi ka ubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga kastoy tinakayan nakak. Guwapo ang matkano asigaw. Saan man na dahil ti pagsaritaan ta? Diyay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung baga. Amang ano kakompetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible dahil tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung bag. Narigat tibas tagtaliklatan ita apanawan.
planok. Hanya ka di dayta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Kat inton na dagkat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangadang, madam. Iso panunutin yun na imbag. Ala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Plano mo't ni madam ti makisosyo iti dayta Vince. Asino day ta, Vince? Di manakin kuko iti resort akanayo na pagpaspasyaran ba? Panagkunam ka day kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay ka mapasamak dayta. Saan nga taga isarsarak ni madam tinegosyo na? No agpadada ti pagsayaatan da adwa ti panunutan da. Ay sa mo siguraw. Iso akin no nakidi madam. Panunutan na pa'y anaimbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince ti panagsusyuda. Amok naunag manan ti pampanunutan, best. Iso nga inayaban nakmanan dito'y bar. Diyak nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anya ti pamayak. Nakapsot lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na. Wano, talaga asaan ang makaiayo ti resort. One best, iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best, iso at damagan ka matkuman anya ti may bagang. Tano at dadamang temyong kan nana inday. Kunada asaan na kanong agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy a plantanuan. Para kanya, husto da, best. Saan mo pa'y unay nga am-amon, Vince? Amon kumapay anaimbang, sakbay nga agtalit ka kenkwana. Agyaman na, best. Uray kasano. Nalawlawagan ti panunot ko. One best. Sana pa nangupay daytoy kenka. Jakmat kaya't amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggem dagiti singasing mi. Amo mang igmi, maragsakanak, kaputan nasingad kami ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager. Dahil tala aram-aram ti sang kaibagam. Anya nga ron nga sir. Mangisad kamot. Sakmat na tanto min inom. Sika mismo ti nakaibaga abak ng rayjay. Isa plano ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Apay. Awan ka di ti bilib mo kanyak. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Dakal ti pamate kakabaalan nyo na ita, sir. Kada kayo doan niya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. EJ siguro ayan ni Vince Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay mga nos asikasundan di pa nagsusyoda iti dayja Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano ibaga na magtapno amuta. Gak nga rod matsyempuan, tadamagag kuma. Yay kumamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod damagag tumutlaang kan kuan at may papan iti dayta. Ay na, uray kaskasano.
Jakmot kaya't ama isagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na Annabel. Gapata kaya't nakagbali na gayem. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman akmanan. Agyaman akmat. Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong pay gayam ti resort ko. Wan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-aran nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman no makatulong ti resort ko ken ka. Wan kayam. Madamag ko man lahat. Tiyan niya. Kanayon ka ngamin iji resort. Ngem, kasla di driver mo, ano di gayi mo, mati kanayon na kakuyog mo. Wan, Vince. Gaputawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gaputa naggidanda apim musay. Ha? When Vince, na-aksidente da, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadida nakalasat. Oh, maladinitanak iti dayta anamwa ka na, Bel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang da to, ma. Panagriknak kat boring ti biyag ko. No awan dagiti katulong ko. Diyak amuan. Sana bale, tada kami agayem mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay. Vince. Oh, inuman tang tin-order ta. Inuman mo na ita Diyos mo. Tayo magmat ng tibir ko. Okay. Ay, Madam, nasingid kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngem di kay madanagan mang temyong. Husto, dagit imbag-bagayo kanyak. Nasken, ama-am-amok pa'y anaimbag daya at tao. Ay, agyamanak Gapo ta ipang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngem, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglablabas, Madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngam iti siyak no dadduma. Kapudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan? Jokulay. Alakit din. Paandar mo ti kotse. Kaya't kontag subli ija mansyon. Panagkunak, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysa. Madlaw ko nga road best. Kanayon kayo nga agkuyog. Di nakpain ay ayaban no dadduma. Pasensya kan ha, best. Amumat nga da plano. Wan best, maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. Wan best, katakyaman sapay ko mga rod, tabaligi daytoy a plano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay. Ngem, sapay la kuma. Ta saan laang a negosyo ti ma-develop. Wan, best. Sapay la kuma. Taagin na si dagday tapuso yung ado. Mangigme, agbagay kami nga taka ni Annabel? Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ang nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapu tanapintas, kan napigsa daytoy. Idinto tanakapsot ti resort na. Gapu iti dayta, napanunot na ti makisosyo kan ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbagay kami nga ta ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha? Ngam nasingad kami matan iti tungkal maysa. Kahit hanyangay ti plano yu ita, sir. Planok nga armen ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wan, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami, kat adda abumaknangak. Anya? Oh, apa kita anak? Di na kon kontraan. Tainton ad-addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom, tapno awan mo't makunkunam. Pangipananda nga ta kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mat ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mat, madam. Imbagayo ko maakayat yung amamuan, tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y matsiseryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apilosopo. Siga man ang tinaisukat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. Nusa nakagkatawa iti may sangal daw. Denggam ti ibagak, Joven. No adda man ang timangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. Ay ngam, apay ngay mo't, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Una, madam. Ngam, mabalin ka di amamuan no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan no apay. Basta, Joven, maamwam to matla. Tawan mo't tam tinaglabas, sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mat nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita? Sa bagay, nasaya at matsigurong ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat edi dagiti dingwan na. Wan nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao.
talon kas kada agaywan kada iti dinguwen. Wan nga raw, sir. Iswa na lawa ti Animal Farm na. Annabel, espesyal na iti panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dayto a class a restaurant. Vince? Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito'y simple asagot ko ken ka. Nginginaan a bracelet? Wen, sapay ko ma, ta magustuhan na ito'y asagot ko. Magustuha ka talaga, Vince. Ngamin, dahil ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang inaan na banag, ipaahi ko ken ka. Wen, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo di puso. Vince? Ay ayaten ka unay. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun-gun dawayak ti kinasingad tayo ti tunggal maysa. Sapay ko ma, maayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahi ti abanag? Isa apang nga asim. Ikan nakuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dahi ta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dahi ta, Nana? No siyak lamay sa, awan ti dakas na, gaputag pada kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti maadaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadungan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabaw yamin ton masungad nga aldaw. Wan, Nana, kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gapot asipod ubing kayo. Adda akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyaman ak no kasta, Nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay, kaslasan na mawawatan ti ugali na, Nana. Huwag, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, anusam ko man, Juben. Gapulaang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Wun siguro, Nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti Animal Farm yaw. Wan nga rod, Nana Loling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Ket pagyamanan tayo dahi ta itinamarso. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan, Nana. Talagang nga inkarigatak apadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglagipak kadakwada. Ay katwan sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta ngay gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din ti naimula. Wen, Nana. Napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtakdang agtrabaho. Ado pa yung didimayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wen, Nana. Ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo.
Kasta ka day, sir. Wen nana. Saan gayam asinsinan ti farm yaw, sir? Kahit dagiti ngay dingwin yaw, napaaduyo ka dain. Ay kit adun Adun tinala ko nana. Ngem gimatang kami manen iti taripatuan tayo. Tapno addamanen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yu idin na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam na agan anad kayo kuma iti papanyo ijay. Un, sir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ha? Good. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jack nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amangan no pasakitan naklaan. Sanot siguro. No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. Na yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdesisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka diti planom makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisi na kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda amasakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Katuan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tanong napintasan. Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ha? Alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sabagay, agtalaga kada kayo. Kan may lang aldaw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga adda akton dito inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ninam na mati papasyar mo Vince. Apay, saan ka di welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag gaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Tabi si ak anang papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti atensyon mo iti resort mo. Wen, Marshall, iso ti pangalalaki ti dakkal ngayon kam. Iso nga ita, dakkal mo ito natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wen kayam, ninayunan mo't gayaman, di tarakan mo ading wen. Wen Vince, gaputa day tamat ti isam ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala? Lusya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao. Maragsakan akparaken ka, Vince. Sapay ko mataag tultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak mo tita na. Milyonaryo akon. Wen Vince. Kat sapay la ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Kunak ano nalipatan na kanday jay Vince, sir. Saan na Loling? Napanunot na matibim masyar. Un nga rod, sir.
Ngam kasla sa baliitan ti ugali na. Wen nga rod, nana. Ultimo pa nagsasauna. Madlaw a paramagitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Wen nga rod, nana. Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsaritan na, sir. Ala, bayan yun, nana. Amangan no isumatayan tiragsak na. Basta inton umay ditoy, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Uwan, nana, day tamat tinakuna na kanyak. Bak nang lakit titigay mo nga akin kukuha iti day ti a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wan, Annabel. Pinaturas na gayam ti farm na. Nukas na. Am-amom ti akin kukuha iti day to, eh? Wan, gayam ko Seafood High School kami. Kasta ka di? Basit pa ito ide. Ngamita, pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas. Mangigme, talaga nga umayayon kanyak ti panawan. Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshall. Isa pa nagkunak. Gundaway kunday to'y tapno makisininga daken ko na. Kat ininot nga ay aywag tamakisosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Hey, di yu paggida ng dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaeng. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyamanik, gapot ta welcome kami latangom umay dito farm mo, Marshall. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray inaldaw kayo nga umay. Agyamanak manen, Marshall. Talaga ngamin anaasamak ngagpasyar. Ngamin, dahito iti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshall, talaga ngamin mais stressak. Apay, adda ka di parikot mo? Malidayanak, gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggidnan da api musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikadkadwak, nga masakit mat. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay maysa akton. Maladingitan na kiti dayta ka sa saad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyamanak, Marshall. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasagana ak adungag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulungak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmanan pagpungtutan mangigme. Nay, awan pa'y matimbag-bagak nga magpungtot kayo matin adagaws. Wisit ka. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribukan ak ngarod. Apay nga taadyak maawagan niya, Annabel.
Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshall. Ay, nalapit akasta, sir. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasang. Nalagipmat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon da nga rod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging anagbalin a nasingid na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay, Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabuisit ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya Annabel. Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarungkaran yaw ija mansyunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo laang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat mo tanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamot ngaminan mapan ay resort. Kan di mo sungsungbatan nagtiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapanak kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingad kayo ni titunggal maysa? When Vince, gaputan na singpat ni Marshall. Oo, gayam. Kaya't ko amaamuan. Noon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince? Annabel? Lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapal ako ma. Taag talin na adlat ta ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma tamawatan nak, Vince. Apay, awan ka di apulos ti mariknam a panagayat kanyak? Lading itak. Ngam day ta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayang ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumik sa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha, maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga dati dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnas kan kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atang naltibiyag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin.
Nadagsin ni Tirik na. Ngam awan, ti maaramidan tayo. Wen Marshal, kat agyaman ak unay. Isit ti kastoy. Nanay, ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan nyo man, nadadalan. Agyaman ka, taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti hugtarak ha, tapos nakarkaron nga glupap tagong mo. Anyan na ito'y nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir, anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan, anya launa ti di na pangayatan kanya kaya. Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasumbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambayan yaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jak maaklon day to'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jak itulok. Apay kano akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, kahit nasakit tinakam na Taapay kanaw. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Asino ba't ngamin ti mayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Day tangarod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na day ta. Hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok nga minjay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshal. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu nga mina ni Marshal ti makagapu. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdasalan na, iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayatun. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamuam. Nanay Len, kasla simbingput ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga ruday ta, Joven. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasingput nan. Wen nga rod, taidikot, ay na, saan ang maawawatan ti ugali na? Kasta ayan na. Wen, Joven, kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa balilaang ay na ang mga no tinutupandan. Isumat lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay wen taisuti ka na yun akad kadwa na ide. Agam sa nabale. Agsublinto ka no ni Temyong inton malpas na ti asikaswan na ijay ilida. Amom Annabel, adan-adlaw ko kani Marshal iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Panagkunak, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko dita. Napata sa bali ti panang mingming na ken ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo no apay adi naksungbatan. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juben, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Pinanawan na ko ni Lola.
awanan sir-serbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidak. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako hanggang may maysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng ti gundaway apan ang isubli na itibulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asi pupuso. Podno, tina ko na ni Nana Helen, madam. Aklunan tayo ti amin, ha? Tapno, aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong ayan tayo. Joven. Saan abale, madam? Awan man dagiti dadakkel mo. Kastabatan ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay-bayan? Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di Lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas ko amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Saita, pinanawan nakmatan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakan ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyaman nak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamat da Maricel, kan Marshall. Uy nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gaputain, may da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan iti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay-may sa akon adamang. Iso akaslawanan ti serbiti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti saum amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarswa ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbagam, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takas tamat ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngamiti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Isuasapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshall, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga dan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo. Anyat kayat masawan? At the resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshall, panagkunak, nasaya at tikas to yung aramidin ta.
Pag tinulungan ta nga iman ni Harold ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibor iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat na kano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Uwan, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat day ta nga ibagbaga na. Nana? Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day ja, Sir Vince. Kan may sa. Mayatan ti negosyom. Dakkel ti mapaspastrek mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga ron ti pampanunutag, nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga ron, nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngam ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngam no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siyak lamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado Gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kayat nati makisosyo kan kuana. Agom tumat nga minday jay a Sir Vince. Adala nga ruden negosyo na, kayat napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatay dagiti baknang no naduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da? Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagare inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manan kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang ano samti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Adda ka dito, Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauwan. Ayak ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.